thlir tu te chi bai ule zanin zantira zan re ei lai vel ani chu in khel group E a in khel an oma Slovakia le Ukraine in khela Ukraine in 2-1 in nena an chang hlau maya an van nei khop maya Ukraine hi match masa Romania in 3-0 in an sop to a point an lam mulawa tikhan zanina Slovakia 2-1 an nevangin point thum an muve ta chia chuan Slovakia po hian Belgium 1-0 in an lo hne to a point thum an mu a Romania in Ukraine an hne to wang khan point thum an mu ve boka point thum mu tha pathum an nia Belgium in point an la mulawa Belgium in Romania an khel le dona chuan a duta in khel le tur hi zanina duta in khel le tur hi Poland in Austria an ha chan don ani mu nom tek khop me Slovakia le Ukraine in khel Slovakia hi Milan Skriniar Horon khel ani hi an captain ani a PSG Paris Saint-Germain French khel French League khel ani a Slovakia history a player man tauber ani a 25 million euro ti vel nin ka ria aman kha ka soisual mai thei chuanin Slovakia hian kan mel hriat tur chu Martin Dubravka Newcastle England a English Premier League a goalkeeper khani a Ukraine hian Ukraine hi Andriy Yarmolenko hi Premier League te poron khel ve a an captain ani a ani ho hian an ron trana bulan ron trana Dynamo Kiev Ukraine a khel ani a Ukraine League khel ani a ani hi tlemin a chuai lam to ani a chuanin Mikhailo Modric Chelsea England a khel Premier League a khel le Alexander Zinchenko Arsenal Premier League a khel tho Yarmolenko hian la chuaka chuan Zinchenko hian armband hreng zuya chuan Ilya Zabarny Bournemouth England a khel in a start book ani chung ho chu a starter lar da ulek ho an ni a kan mel hriat da ulek tur ho an ni a ni minute som pasarina a goal masaber aluta Ivan Skranson Slovakia tan a pet goal hala ani hi Czech Republic League khel ania Slavia Prague an ba ni a chuan Slavia Praha ti hi an mang veka amar chu Slavia Prague ti hian an lar zoka ani hi Ivan Skransi ni som pathum thlakwa sang kha zakwa somkwa pathum piang ani a khum som thum mi ani a sang ni som ni pakhat atang khan Slavia Prague khel tanin match somruk pakwa khel sak to in goal som pasari athun to a sang ni som atagin Slovakia tan under 19
na a khela sang hi som pani sang hi som pali in kara under 21 tan a khel boka under 19 tan khan sang ni som atanga sang ni som pani chung a khel ani chu bokin ke window thia mula ka soi sual sang ni som ni atangin Slovakia senior team tan a khel tana voisom ni pathum in lanin goli athuna tuna met san khel zo tak reng khan voisom ni pali khel to in gol nga senior team tan hian athun to ani mel ni inalang ti ang ti chuanin Ukraine an tang thaya minute somnga palina a Saparenko an asuta an sipur asuta jersey number 19 na ha a aming pum hi kan soidon chinanga aming pum hi a har khop melam Mikola Volodymyrovich Saparenko ani chu October nili sang khajakwa somkwa pariata pianga kum somni pangami chawalani a hi ala that ton chawani mel Velika Novosilka Ukraine na piang ni in fitnga le in ti som ani a midfielder ni a Dynamo Kiev a khelin jersey number som a hani sang ni som pastari atangin Dynamo Kiev tan Ukraine League voizale panga ain lan to a goal som pali athun to ani sang ni som panga tang khan Ukraine under 18 tan fe chuak danin under 19 tan a khel boka under 21 tan a khel zui boka sang ni som pariata Ukraine senior team tan fe chuak danin voisom thum pathum in lana goal ni athun to a hi adangalam chia mela voisom thum paliya goal thum ani ta chia mel ani Saparenko kha player of the match ani nge ani in khel chakzok lowin a top mai dona mo ti nuwa norton zak nuwa minute somriat na ben satanga ron lut Roman Yaremchuk jersey number 9 ha in aron pet goal lau maya chu Ukrainian an chakpuita ani Yaremchuk hi November ni somni pasaria piang an sang khajakwa somkwa panga piang ani a kum somni pariat che ani chu Leaf Ukraine piang ani a Belgium Pro League Club Brugge player ni in sang ni somni Pathuma Valencia La Liga Spain Spain club La Liga khel turin lonin kala Valencia tan hian voi som ni panga khel to in goal thum athun to a Dynamo Kiev injur chuak ani a sang ni som
sang ni som pasari chung o chen chila sang ni som paruka khan Alexandria a lonin a khel zuaya sang ni som pasari sang ni som ni pakhata Gent Belgian Pro League club mo tan voiza som ni pakhat khelin goal somli pasari te meu a khung sak a chumi hnuah chuan Benfica Portugal a te kalin sang ni som ni pahnia Club Brugge Belgium League lama a kir le a sang ni som ni pathuma Valencia in lonin an la chuak ta ni Valencia tang khan voi som ni panga khelin goal thum athun to ani sang ni som pahnia Ukraine under 16 tan te chumi hnuah under 17 18 19 21 tan te a khel hnu in sang ni som pariata Ukraine senior team tan ko ni in sang ni som pariata tanga khel tanin senior team tan khel tanin tuna hian voi somnga pahnih khel tuin goal som paruk athun to a tuna an match hnung bernen kha chuan goal voi somnga pathuma goal som pasari ani karing sual lawang ka konfi timayang khel tur Poland Austria anni a Poland hi Lewandowski a khel thei to la beiseya an beiseya news a tepo an soi om to a in tran zong in khel en tu zong te in tran lam an chak thei nan du sakna ka hlan chowa hoi takin he channel hi min lo subscribe sakla ka video min lo like sakla kalom hle ang tui kha kan soi du a pathianin alet tam takin mar som cheu ro se bye bye patule